yahabonye n'ingoga nsomere. Zivyo nibwira kubagirira si bibi ahubwo ni vyiza kugira ngo bizaza ndabakunda andusanze ariko ko mutaririmba mu muziki iratweza iratuma barera ikiruta ibindi yadusezeranya ubugingo. Genda usenge wongera usenge tandukanye gusenga kwawe kuko ariho nzagukiriza zatangingabo nyinshi zipfe ku bwawe. sivyo nibwira kubagirira si bibi ahubwo ni vyiza kugira ngo mbare mu mutima wibizaza ndabakunda. Dusome haravuga ngo hanyuma y'ivyo haba iminsi mikuru y'abayuda i Yerusalemu. Dusubiremo. Hanyuma y'ivyo haba iminsi mikuru y'abayuda, Yesu aduga i Yerusalemu. Kandi Yerusalemu hafi y'irembo ry'intama hari ikidengeri mu Giheburayo citwa Betesida, cari kwa mabaraza 5. Muri yo hari haryamye abantu benshi, baryamye n'impumyi n'abacumbagira n'abanyunyutse. Bari bagize gute? Barorereye kwa mazi. Nawe urarorereye? Umaze amezi angahe? Menshi ntakukiyamenya. Imyaka ibaye myinshi nayo ukimenya waribagiye. Ariko gumaho umurindire. Guma urindire. Kuko rimwe na rimwe umumarayika yamanuka aja muri kino kidengeri, akazikurura amazi, maze witangiye gutambukiramwo amazi azikurutse niwe yakira indwara yamufashe yariyo yose. Hari umuntu yari afise indwara yimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamyeho kandi amenye ko amaze igihe kirekire, aramubaza ati umva ugomba gukira. Unarwaye aramwishura ati mugenzi nta muntu mfise wo kunyinikira mu kidengeri y'amazi azikurutse, kuko ngira ngo ndaza ubundi akantanga gushungurukiramwo. Yesu aramubwira ati va hasi ikorere ikirago cawe ugende. Amen. Yesu aravuze ngo va hasi wikorere izo ngorane zawe, aragukijije aragutabaye mu izina rya Yesu. Aramubwira ngo va hasi wikorere ibyaje bikwikoreye, nawe ugenda uvyikoreye. Muhaguruke dusenge Imana. Genda usenge wongera usenge senga kwawe nzagukiriza zatangingabo nyinshi zipfe ku bwawe. Genda usenge wongera usenge tandukanye gusenga kwawe, kuko ariho nzagukiriza zatangingabo nyinshi zipfe ku bwawe. Genda uhagarare ku munara. Aho genda uhagarare ku munara utegereze icyo azavuga, kuko ari amajwi yose ya Satani uhore witoza gukira.
ngaho genda uhagarare ku munara utegereze icyo zavuga wimira amaji yose ya satani uhore witoza gukiranuka genda usenge wongere usenge tandukanye gusenga kwawe kuko ariho nzagukiriza zatangiye ingabo nyinshi zitera ubwawe mwegere hano hafi dusenga wumva bishoboye akaba yumva udutege turimo urashobora gupfukama ntacyo bitwaye kuko ariho nzagukiriza zatanga ingabo nyinshi zive ku bwawe kuko ariho nzagukiriza zatanga ingabo nyinshi zive ku bwawe kuko ariho nzagukiriza zatanga ingabo nyinshi zive ku bwawe ngaho genda uhagarare ku munara utegereze icyo zavuga wimira amaji yose ya satani uhore witoza gukiranuka genda usenge wongere usenge bitandukanye gusenga kwawe kuko ariho nzagukiriza zatanga ingabo nyinshi zive ku bwawe sivyo nibwira kubagirira si bibi ahubwo ni byiza kugira ngo mbare mu mutima ibizaza n'abakunda kadusenga Imana umuntu wese asenga Imana usaba imbabazi Imana usaba imbabazi Yesu isengesho ryo gusaba imbabazi kuko muri iri sengesho ndumva hari icyo Yesu agiye gukorana natwe usaba imbabazi Imana ndashaka uduze ijwi ry'isengesho uduze ijwi rya usenge uduze ijwi ry'isengesho uduze ijwi ry'isengesho usenge senga oya senga renza ijwaho senga Imana senga Yesu senga ariko wosenze cyo gutwara iki ritala dosi de God witeka Mana nyiringabo witeka Mana ikomeye aba bantu begereye igicaniro cyawe twegereye igicaniro cyawe bamwe baragwa indwara zo mu buryo bw'umubiri zababoshe zabazingazinze zabazingazinze imyaka myinshi ratarados senga ndakwinginze usenga Imana jitahidi tegura kwakira jipange sawasawa kupokea senga ndugu yangu senga icyo kibazo kikuremereye senga icyo kibazo cyugarije ubuzima bwawe senga iyo ngorane yugarije umuryango wawe senga iyo ngorane yugarije abana bawe senga iryo geragezwa riri ku buzima bwawe senga ariko nta kuntu wosenga Imana ije gusatura ije kumena ije kuturira senga Holy Abasha
mwami cyo gukora kwawe. Bamwe buzuye amarira n'akabonge, umaze iminsi mu mageragezwa ateye ubwoba, umaze iminsi mu ntambara ziteye ubwoba, umaze iminsi mu bibazo biteye ubwoba, umaze iminsi utagira ucira nayumira. Senga, senga ndakwinginze, senga ndakwinginze mwene data. Alabini zataya za gloria masia. Senga, senga ijuru ryaje gukora ku buzima bwawe. Senga ari ijuru ryaje gukora ku buzima bwawe. Senga ari ijuru ryaje gukora ku buzima bwawe. Senga ari cyo muhemu yaraje gukora ku buzima bwawe. Senga ikimani kirakora mu buzima bwawe. Senga, 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 senga. Senga hamagara Imana, senga hamagara Yesu, senga mwinginge, senga mutabaze ari hafi yawe. Senga ririra Imana hari ikigomba gukorana nawe, ririra Yesu hari ikigomba gukorana nawe, hari ikigomba gukorana natwe, hari amateka agomba guhindura, hari ubuzima bwacu agomba guhindura, hari imibereho yacu agomba guhindura, hari ubuzima agomba kuduhindurira. Mambo anatabadilika sasa hivi. Omba Jehova, rabo taradosi amando. Hari ikiganza utabona kije gukora mu buzima bwawe mwene data. Ndakwinginze uduze ijwi urenze gaho gatoya. Nimba ari ikintu gikomere umuryango wawe, nimba ari ikintu gikomere abana bawe, nimba ari ikintu kibosha urugo rwawe, senga reka gusamara. Na usenga kina. Basenga basamaye, uri focusinga kucuri kurakora. Gerageza wiconnecte, gerageza wegera ubwiza bw'Imana. Hamagara Yesu. Yo ndugu yangu, hamagara, 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 hamagara. Nunabishobora uririra ubuzima bwawe, nunabishobora uririra ubuzima bwawe, nunabishobora uririra ubugingo bwawe, uririra ubuzima bwawe. Yolo bonde za imiria. Rira ayo marira Yesu araza kuyumva, ayo maborogo Yesu araza kuyumva, ico kibazo araza kwigukurako, iyo ngorane araza kwigukuraho, iyo karande yakuboshe araza kwigukuraho, iyo pepu ikwataka kira alabonde za minini za taya arakubohora, ari hafi yawe muraka kanya. La 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 le 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 bashatalabo lantalamando zekos. Unafanya mambo ambayo wanadamu hawezi kufanya, unatoa faraja ambayo wanadamu hawezi haufananishwe. Jesus, 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 yes. Muriro, 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 muriro. Samara urataha uko ariko niwagerageza gushakashakisha icyo gukiza urakibona muri aka kanya. Ndumva ikimani kirakora mu buzima bw'abantu. Hari umuriro wo gukiza ingwa, hari umuriro wo kumenagura ibitega n'amangitenge. Topo shekete. Jesus, 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 Jehovah Rapha, Jehovah Adonai. Muriro,
umuriro rekura wa gitero we vuza ubunyene ngo rekura ndategetse ubunyene rekura ndategetse ubunyene rekura ndategetse ubunyene kuri no saha ubunyene rekura rekura ubuzima bw'uyu mwana w'Imana wachago wa daimoni we ndagukubitisha inkoni y'icuma ndagukubitisha inkoni y'icuma hari ibintu mwe muyera ariko arahonda honda hari imyuka iri kirahonda gugwa Jesus Yesu Kristo Jesus toka saka wa gitero we nacho wiyorobeka mu buzima bw'uyu mwana w'Imana nacho wiyorobeka mu buzima bw'uyu mwana w'Imana nacho wihisha mu magufa no mu mara no mu mitsi no mu ngingo z'umubiri soka iyo ni ngoga uiteka senga ndugu yangu senga hamagara Imana ku buzima bwawe hamagara Imana ku buzima bwawe hamagara Imana ku buzima bwawe hamagara Yesu agira icarema hamagara Yesu agira icakora hari icari karakora Jesus muriro gutabara umuriro kwishura ibibazo umuriro gutabara umuriro gukiza umuriro kubohora Mana mw'izina rya Yesu Kristo Mana y'ububasha n'ubushobozi Mana y'imbaraga turategetse turamenaguye Mana tabara abana bawe bishurire zino ngorane ziri ku buzima bwabo bishurire n'ibibazo biri ku buzima bwabo winukemure bino bibazo byabananiye Yesu 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 kora sohora imizimu n'amangetengete sohora hindira hanze mwami ikikwanga cyose kitakuvuga cyose turagihindiye hanze mwami Yesu kora bikomeye urakoze turagushimiye tugukomeye amashi menshi mu izina rya Yesu amen amashi menshi ku mwami wacu Mani bahumugisha vyagiye hallelujah oh hallelujah reka dukorere Imana dukorere Imana fatisha ikanwa ryawe dukorere Imana
jambo ryavuze imana ngo rihere, nta jambo ryavuze imana ngo rihere, erega ni imana, 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 erega ni imana. Reka dutangire imana. Imana yaguheza igihe ukaronka ishikanwa. Dutangire imana. Fate ishikanwa mu biganza, fate ikigira 10, nimbukine gutanga ikigira 10 baguhe envelope. Harukeneye envelope. Uyu munsi turakora Zoom, muze kugerageza kwikonekta kuri Zoom. Ababishoboye afite amatelefone ya Android ushobora kujamwo ya Google Meet. Abataza kuri Zoom kandi murahomba cyane, ko ndabona ibitangaza bikomeye bikorekera kuri Zoom, biko birakoreka kuri manika ko ibintu bikomeye. Ari nahe ndiko ndakira ziciye ku bantu bo kuri Zoom zikomeye pe, zikomeye cyane. Rero ntufate minenegwe, ntubifate ibisanzwe. Reka dusenga Imana. Data mu izina rya Yesu, Mana ikomeye, hezagira abana bawe bagiye kugukorerwa umugisha, ubagirire neza, bahice imitima yabo ifuza mu izina rya Yesu, amen. Kaze dukorera Imana.